他们来说不得嘞。三个学到草个桥南啦，千秋不多当年给事情大概精髓开被草南给做了偏切三个这个说。sem jen tham je dewa tham dewe ke tham dem bra ke je to nge tham to nge ke ran chawai ke je to nge be be dewa tham ba tham me chawai ke je ne ring cha ta ni thang chalwe tang yong chen bo la ne ba ke je Tering chu ge tsik su je ba she chawai do mo tu ne lok ki yin shi ba me do ke liu si je ship ju she chuk ba Boa da bulu de rang ni gi mi gyu rang xin jawa nup she de du gi me do zhe jian da jie ne xin jie ge be tong sa me bai zhou si jie ship ju she dun ba qi dar ni nian zha wei yu chu lok chen be ker wa xin me do dua kona la yin be mi ta qi wei chok Gata cha Chittalisa Penu Bamang Gaya Mimang Viditua Mariji Tamang Abi Sambutano Chetuana Marasa Babupagani Adasanang Majura Jasa Gache Gata Sata Chittalisa Bupani hewa bajinang tang Bia sada manasang narang Sudang gamang mahogoha Maju adaya gachati Stanza number 46 Realizing that this body is like froth Penetrating its mirage-like nature And plugging out Mara's flower-tipped arrows of sensuality go beyond sight of the king of death. Stanza number 47 As a mighty flood sweeps away the sleepy village, so death carries away the person of distracted mind, who only plucks the flowers of pleasures. 第46個繼續若人了知自身如泡沫般無常易滅，如海市蜃樓般虛幻不實，那麼便可摧毀摩羅以香花裝飾的毒箭，並且與死亡焰魔永別。第47個計中，若人只顧採摘香花，不全心正道，將不知不覺地被死亡焰魔帶走，像含睡的村莊被突然而來的洪水淹沒沖走一樣。46若人了知自身如泡沫般无常易灭，如海市蜃楼般虚幻不实，那么便可摧毁摩罗以香花装饰的毒箭，并且与死亡研磨永别。47若人只顾采摘香花，不存心正道，将不知不觉地被死亡研磨带走，像酣睡的村庄被突然而来的洪水淹没冲走一样。聽第3日，最深是被記錄探這個我話抗老速度壓不體，但其幾位走啊啲觀光，三波最切入到我話佢，深圳探這啦三個嘅可盼頭擺上。